voin November ni som le pariat ni nga ni kan lo thlang le ta chim thipui du sak taka min lo thlir sak thin tu te le min lo subscribe sak tu zong sang te in sawa ya chunga lom thu ka soya in mi tran pui na le tho ho pui na awangin he channel hian ma asong ze la ni kalom tak si ta Lawngtlai district thu thar ber ber te le Mizoram chung thil kheng langsar te ilo hiat theina turin he channel la subscribe lo ten khong itakin min subscribe sak zel ula like le comment po apoi mo tak zet ani tin iom na social media sang ate ilo the dar khan Lawngtlai district tan mi tangkai tak ini tina ani ole voina hian kan chol ri deuh lek to a Sileng meka Lawngtlai district din mun tharla ber kan ngai thanga district chung thu thar omte kan thlir ho don bok ani darkar som ni le pali kalta a khan Mizoram a rivei mu chua zanga som sari an oma heng si ngai hian Lawngtlai district atanga rivei mu chua som le pali an om ani heng rivei mu chua te hi rapid antigen test manga mu chua vek ania chuan voin lama khan rivei Enkawlna atanga chuatir pakua anom bok ani hetiang hi tuna Lawngtlai district Sileng meka positive kan nei din mun ani ayar quarters covid care center thingka hian panga an la oma dedicated covid health center DCHC a pathum tuna hian an om mek ani home isolation a Enkawlna Lawngtlai khopui chunga hian mi somthum le pariat an la oma chongte home isolation a da pathum omin bungtlang south home isolation a da paruk an la om meka bualpui NG a hian home isolation a da pakhat a oma lower side a hian pathum home isolation a da anom mek boka lungzartum a hian home isolation a da pakhat ala om bokani tun naya si vei mu chua tamna south lungphera hian anlat la niam thei tak tak lova tuna hian home isolation a da za somli le pathum anom mek bokani ichuan tun din hmuna hian Lawngtlai district chunga COVID-19 positive om zong hi zanni le pathum anni ichuan voin nia Lawngtlai khopui chunga sikai thar pakhat chi mu chu ania red manga mu chu ani district chung khodang a mu chu hi kan hriman talowa naktu lama riat thei tura ngai ila athange tichuan chanchin thar puan tur hi kan thlir ho tur hi tam deuh hleka chuwang chuan kan soibel du atol lowanga tuna hian chanchin thar dang then khatte kan ngai thak chun zam don ani tukin jing dariat a khan anveti minister Dr. K Be chua chuan Lawngtlai district veterinary hospital building sakthar cheng noi som ko senga sakchu ahonga veterinary hospital building honna pola inkhom farmers training hall Lawngtlai district anveti complex ane a hian minister Dr. K Be chua chuan December ni som le panga sang hi som pariata MNF sarkar thar chu laklu ania chaktaka malak chho kan tum mek lain COVID-19 Sileng awangin malak a theilawa sarkar lai pui me po achol thuap ani kha tin Mizoram siam tha Enkawlna turin MNF sarkar chu pathianin arwat kan nia Sileng le ramri boina kara minister le MLA te hi kutkuang ko in kan om mai lo ani atia Anveti department nuaya veterinary hospital hi district pasaria kan sa ah tu naminen hospital pali hon ani to thute district thar pathuma po veterinary hospital sakna tursum da felvek ani to thu saibok Dr. K Be chua chuan a soizelna Mizoram hi artuya kanin todel lo hlea hemi serang hian sarkar chuan tansila vetifama voi khata artui singruk opkeu theina ruam man mek ani tin
Lawngtlai district a pawh mampui chan veti farma voi khata artui sang ni opkeu theina hatchery da ani to a ti chang tum mek ani thu a soibok kum sang ni som pakwa kum top lama tangin India ram hun then khata voknatna African Swine Fever ASF rileng chu Mizoram po in kan tuar tana state dang atanga voklak lu khap ngal ani chungin ASF awanga vokthi kan isa ta hi singhi sang kwa zasari le pali ania vok rikai shi adar zel ona tura malak na pakhat a vok singkhat zathum somriat chu suat anni thu asoilang bok Dr. K be chua chuan Mizoram chu sa a kanin todel lo hle ti soibokin kan ran tal za zel somsari chu ram dang atanga kan lak lu ania wangin Veterinary department chuan sa a kanin todel theinan ma ala chhozel don ti asuya lai autonomous district council sarkar tenen po thohona thatak an nei zel adu thu asailang bok he huna thu sei tu dang pu hbx jawa Lawngtlai East Bial to MLA Agriculture Development Board Vice Chairman ni bok chuan MNF sarkar puzoram thanga kai ruai na hnuaya Lawngtlai district in mason na mu chhozel chu lom mati thu asuya Lawngtlai district chu Mizoram le Myanmar in sum don ton na tur kaladan multimodel kong pui sial mek in tran na ani awangin Mizoram sarkar po in atha tham arem lova chumi awang chuan mason nan matho mu tur aom rengani atia tun huna po kan ran vulte Enkawlna dam na tur hospital kan nei theita chu lo mamati thu soin sarkar flagship program SEDP chu Chief Minister puzoram thangan apuan to angin kumthar sang ni som ni le pani atanga semsu atran ani tur thu asoilang bok District Veterinary Hospital building honna in khom hi pi lalzar moi IAS Secretary chan veti department chuan akai ruaya Pastor Arlal Fakoma Lawngtlai bial tu Presbyterian ko ran chuan hun ser mangin Dr. H Laltan Moya Director chan veti department chuan technical report apea hospital building hontak chu cheng nuai som kwa senga sak ani thule asak na sum hi RIDF loan cheng nuai som riat pangale singa atanga kan don le Mizoramin atum ve tur cheng nuai li singkwa sanga man ani thu atar lang ani building hi kumsang ni le som pakwa March ni som thum pakata saktran ani thu te azo hun tura ro mana hilenga wangle har satna danga wangin sakzo man ani lo thu te kumin sang ni som ni le pakhat October tha a hun thei tura pe ani thu soibokin he building sakna hi AI construction tui khotlang aizolami te sak ani thu atar langa a building ground floor a hian room paruk le a chhong a room paruk bok om tur thu te ran vul lian chi le ate chi operation room po athan ve a ruam han ani thu te staff room le vaccine pek na tur room te ran Damlo Enkawlna na tur room ba ka ran Enkawlna dam to te chol ha dam na tur recovery room po om thu atar lang bok chan veti changtu Minister Dr. K be chua hi aizola tangin chan veti department officer te Lawngtlai DC Dr. Andrew H Vanlal dika LADC CEM Puvijir sangle executive member then khat baka Lawngtlai SPDKS single district headquarters MNF ruaitu engamazatin an toyoma Dr. Thanse changte district veterinary officer Lawngtlai chuan lom thu soin hun akhar ani district planning committee Lawngtlai bu sain Voinkhan capacity building come district level workshop on sustainable development goals to Lawngtlai DC Dr. Andrew H Vanlal dikahovin DC conference hall ania workshop honna SDO sadar PTT be khaiji kai suai a hian khwalian Lawngtlai DC Dr. Andrew H Vanlal dikachuan sarkar na thok te chuan Lawngtlai district anom chungin district tan thil tha nu chia pakhatal nei tum turin acha NGO te po district mason nan thil tam tak anti theiti soin chanrulna atangin mason na dum tak om theidon ani atia United Nations
organization UNO a tilram sang ten kumsang ni somthum ma a mi puidom kan na ti tu sang adunte ti hlotling tura malak tan tur zir ho na hi pulal chuan amara sel senior consultant point atel puya sustainable development goals noya malak na tur sang le kalpui dan tur te mithiam ten he huna tel Lawngtlai so a sarkar department ho tu tele tlomngai pol hroi tu te an zirtir ani Lai Autonomous District Council noya VC palile chakma Autonomous District Council noya VC paruk a by election nei na tur a man tur electoral roll chu Voin Khan District Election Officer Lawngtlai DC Dr. Andrew H. Vanaldikan atang zara Lawngtlai DC chuan he by election nei na tur a man tur electoral roll chu tun thani som pahnia draft roll tlang zar ani thu soilangin kunchep takara final roll thatak mai tlang zar ani thei chu lom omati thua soya hemi nu hian electoral roll hi political party io tenhena ahlan ngal ani LDC noya mol buel darnam tlang lungpher saule vombuk chu VC ate general seat pakhat theu no kha turania final electoral roll a mol buela voters zanhi somnga darnam tlang a voters zanhi somni lungpher saut a voters sangkhat samko palile vombuk chuwa voters zanhi samsari an ani chakma Autonomous District Council noya new jokna suri wan le samuk sora VC ate general seat pakhat ve adi sora chu le parvat 4 VC ate general seat panga ve le reserve seat pakhat ve bropa suri chu VC a general seat pakhat le reserve seat pakhat Kamaranagar 5 a general seat pak ni le reserve seat pakhat no kha tur oma final electoral roll a alandanin borapan suri chuwa voters sangkhat za somruk pariat an oma aza sora chuwa voters zathum somriat omin new jokna suri wana voters zanga somsari paruk an oma samuk sora a voters za somli pasari le parva 4 a voters zathum somko pakwa omin Kamalanagar 5 a voters zathum somruk le panga an ani Lai Autonomous District Council Executive Member Middle School Changtu Pu Andrew Latlanzara chuan voini akhan Comprehensive English School Building sakmek atloa Pu Andrew Latlanzara EM hian Lawngtlai chan mari venga Comprehensive English School Building sakmek chu amuna tloin Comprehensive English School chan mari a principal staff tele chan mari VC ten an lo dong song ani an harsat na le mamo rang te anena hian lo thlenin soihona annia EM Pu Andrew Latlanzara chuan atul angam halak sakzel atum thu shilin principal staff tele khotlang hloi tu te po an lom hle ani he school building sakna tur sum hi Ministry of Development of Northeast Region donor atanga mu ania building sakna hi kumsang ni somni atanga tan ni in tuna hian sakzo ani to ani Executive Member Pu Andrew Latlanzara hi Pu F Lalmachuana Education Officer Middle School Pu Malsom Kimachinza Senior AE PWD le P Priscilla Laramtin Pui CEO Middle School Pu F Laro Thanga JE Middle School 10 an troi om ani kumdanga an lo ti thin angin voini atanga tanin mam pui branch waile nuaya section sport chu BL to MDC puilar ding liana chinza chuan voini akhan ahonga mam pui fira he honna hun manna hian BL to MDC pu ma liana chuan mam pui khuwa chu mu theya ma son khuwa an ni thu soin khotlang nu le pa waile le ko than inwai hian khotlang that na tura thok ho vek tho ho na thatak in nei hi mangtang ka in ma son zel tura malam pana ke penzel turin ka som chewani ti in section sports hi kan hroi tu ten member te in pole zuaina na an bo sai ani angin
ril ru thiang hlim tak nen he sports hi I mangang u tin wele member te chu final e thiang hlim na kong malampana final e thiang hlim na king ko zel turin asombok kwalian hian mampui branch wele hena atul anga an manatan cheng sing khatle football pakhat apengal bok mampui branch wele te hi section pathum dopora section rothang liani section le trial pari section a intrenin branch wele member hi zathum vel anum meka section sports a hian inelna items thanem tak an bua saya henga hian naupang le nu le pa te poin an phur puin hlim takin hun an mang ani he section sports atan hian government middle school mampui le MHEP mampui branch te chuan cheng sang khat ve ve an pe bok ani Facebook te ka channel hi like sa ni subscribe sa notification bell ni lo na storin paron ngen che ani ei jonna awanga state danga COVID-19 sileng awanga na chan te ei jonna atana vokvul thlang tu mi som ni te tan nimin nilai ni atanga training nei tur chu Lawngtlai DC Dr. Andrew H. Fanal dikan nimina khan ahonga Lawngtlai district e chan beti farmers training hola he hun man na hian DC Dr. Andrew H. Fanal dikachuan tumbul fuk nei ngai lo chu eng ti kong ma in mi lo thing an ni ngai lo ti sain mizo te hiran vul lama kan tluang viau thina abik takin vok vula ei zong mi thanem tak anom me kani atia lo thin na nei tur chuan ti tak zet na nei angai thu te rileng awanga na tho nei talo ten vok vula bul an tran chho na tura thanem ngai taka an zir tur te zira lo tin na an nei nge theina tura he training an nei hi mangtang kai theu turin du sakna alan bok ani he huna thu sei du dang Lawngtlai district veterinary officer Dr. Thanse changte poin kan pi le pu te hun lai atanga mizo te chu vok vul war nam kan ni thu le man lai hun le tun lai kan vok vul dan ero na sa taka ain thau to thu sein man lai a chuan kholaya an vok vul te an tlattir mai lain tun lai ero chuan in thatak kan sakba ka ei tur tha kan te ya fel fai takin vok kan vul to ani tin vok vul chu ei zon na thing ani thu asaya training atel te chuan a hlok zia muchuak thei tur an zir tur te uluk tak le taima tak zir turin acha bok core team committee on skill development framework Lawngtlai district le Mizoram Youth Commission le chan veti department te changko pian bua sai pigari farming training hon nen khom hi PTT be khai ji SDO sadar Lawngtlai chuan kai froya training hi ni som le pakha chung nei tur ni in chan veti department atangin Dr. Thanse changte DVO le Dr. Charlie C chongthu CVO te baka KVK Lawngtlai atangin Dr. Thanzuali SMS Animal Science le LADC veti officer Dr. Lalnun puya chin zaten zirtirna an pedon ani November thachunga special summary revision of electoral roll 2022 kalpuimek pola district election office Lawngtlai le Lawngtlai district football association futsal committee datang ko phoi hot SSR 2020 futsal tournament zoni jan khan rural liana chinza futsal ground Lawngtlai veng puya khel zoni in akharna hun man ania SSR 2022 futsal tournament kharna hun buasa a hian Lawngtlai DC district election officer Dr. Andrew H. Fanal dikachu khwalian ania infiam na chu taksa hisel na atana poimo mai pi alama ezam na kong thatak ani ti soin Lawngtlai district thalai ka chu infiam na konga mason sel tum turin afuya tournament a loman dong te hena loman asem zui bok tournament kharna hun hi LDF futsal committee chairman pu e vanlal thole ana kai roya match commissioner pu Joseph Kelal ompuyan report pe in secretary pusilon machuanan lom thu asaya DRDA team le futsal committee ten friendly match an khel nuwa final munam tak khel zuyani he SSR 2022 futsal tournament hi kum som paruk chin chunglam adu apiang tel theya bua sai ania India khole tuya kum som pariat ting chimte electoral rola anin zialu nge theina na malak na chikhat ani angin
tel tur zong zongin an kum zat ti chian na an thelu veka kum som pariat tling chin voters ID card nei lo tan chuan tel theilo ti ni in form 6 manga an mani bial tu booth level officer BLO hena electoral roll a lu dilna an thelu ngei ti finfian ero tel phalsak an ni thong he tournament a hian team somthum pakhat telin niruk chung khel ania apum puya match somthum khela goal zan hi somthum le pali lutin yellow card tum somsari pali le red card tumruk phor ani final hi El Paso le Youngstar 3-10 khelin hun pa ngaya chu in ne tok awangin penalty mangin achak zok zonania El Paso hian 3-2 a ne na changin SSR 2022 futsal tournament champion anita ani he tournament a hian Youngstar 3 jersey number 11 Richard O'Millian chu best player le top scorer ania El Paso jersey number 1 Ivan Lanun puya chu best goalkeeper atan khan ani nimin nilai ni November ni somle pasari khan pu h lalmoi sanga deputy chief whip chuan a office aluatana he huna hian upak RK sadeng advisor MNF district headquarters Lawngtlai chuan hun ser mangin pathian hena office lanna hun ania pu h lalmoi sanga deputy chief whip chuan thu sein du sakna changa hetiang din mun a hi puvizir sanga CM chunga lom thu asoi thu le ram le nam kai suai na konga min fin chua min troya ma pathian hena min tongtai puizel turin kalkhom te adu thu asoi bok pulal ram lian ko ni president MNF district headquarters Lawngtlai po in pu h lalmol sanga chu mi fel le in fit tak mai mi thiam ani na te soin he huna deputy chief whip ni na din hun a hau thei chu lo alom pui thu asoya ani na hi EM din hun ni chi alo ma se in ron tlanga chanvo engkim kal council chu ani awangin pu h lalmol sanga chu mi hriam tak ani angin amman tlak le don ani ti thu soibok puke share kung MDC pon kanram le khathiam zinga mi hoi her zaw mi ani thu asoya tuna deputy chief whip atana ruat ani hi aropuya athiam na le athuak te sorbinga kanram le namtana na sele zuala te pena hun mangturin adu sakthu asoibok pu h lalmon sanga deputy chief whip in office alu ani ya hian LADCA executive member te deputy chairman te le MDC te baka district headquarters MNF a ruaitu enga mazatin antel pui ani nimin November ni somle pasari khan pu andu laltanzara executive member middle school changtu le middle school teachers association Lawngtlai ten income ho na hun nein thu poimo tak tak an soi howa he huna hian middle school teachers association chuan thu soi na hun mangin middle school teachers association le LADC noya middle school zirtir tu ten har satna le ma chhop tam tak an nei thu asoya chungan har satna sang te chu bo zui saka malak sak turin EM hi an nge na chuti rualin EM po akal zel na tura du sakna lan ngalin malam huna po tho ho na thatak ne na in po takaram le nam le kan ram zirna ina ma son theina tura changrual zel turin le thataka na tho ani zel theinan theitop an chu zel don ti thu an soi bok ani heng middle school teachers association lam ina an har satna an khen sang ti chinga hian LADC noya headmaster grade pay chungchang te WE teachers grade pay chungchang te Hindi teachers tena an service masa chiar saktur le headmaster te Mizoram Gazette a chuak to sia district council noya headmaster te zialan an ni velo chungchanga malak pui turin an ngena heng an har satna te hi EM pu anju laltanzara chuan thei to pa malak pui atum thu
so in kom na hun thatak an nei le tho ho na thatak nei zel tura ke pen ho zel turin asom bokani